nagaruka kuri ka kibazo nigeze kubabaza still kuko biri kugenda bigana habi. Arsenal ishobora gutwara igikombe idafite umuntu igenderaho, birashoboka cyangwa ntabwo bikunda. Yagitwara ariko buri umuntu bagendera hararemwa, ntabwo yirema. Twese kubiganiraho ntabwo mwari mwaje mwembi, yari njyewe na Derare na Rigani, ntitwabitindamo cyane, ariko ku bwanjye sinemera ko Zubimendi ari upgrade kuri Thomas Partey. Thomas Partey, Zubimendi ni nk'umu nimero 8 bongere muri Arsenal kuri tukuna mu nimero 6. Ko ndabona mu mukasero utagize icyo afashije ikipe ya Arsenal mu buryo bwo kudefanda. Arsenal kugira ngo mvukunne ibintu byayo byinshi biri gupfira muri Median, ni naho bari kuburikora cyane, ndavuga guhindagura. Nuko Arsenal irakinisha aba defenseur central 4 muri defense ya no munyezamu mwiza uyoboye abane mu clean sheet, ariko ikinjizwa. Kubera iki? Barahagera bayigeraho cyane kubera ko Mediano yabo ntihamye. Turimo tubageranya, ndibuka ko navuze ko Thomas Partey yari mu nimero 6 cyane, ku buryo Declan Rice yagendaga akaba bizi neza ko yisanzuye uri busigara inyuma ari buze kwirinda. Nubwo wenda bavuga ko Zubimendi ari mwiza cyane mu buryo bwa offensive ko azamura imipira, ariko bimeze nka Arsenal gukinisha aba nimero 8 babiri, Declan Rice na Zubimendi, ku buryo byoroheye iyo bari kujya imbere, ariko mu kudefanda hakadefanda umuni bakagarukana none kuri 6 ya Declan Rice gukora ibirometero byinshi agaruka inyuma. Bityo ubibonera no mu mibare no kugabanyuka kw'imibare y'abawinga. Kubera iki? Niba Thomas Partey yari nimero 6 ifunga iri aho ngaho ukaba bizi kubyizeye, bigabo bwisanzure kuri Declan Rice kugenda akagera hashaka, akafasha n'aba nimero 10 gukomeza kuzamura imipira n'abawinga bakabona imipira mu buryo buboroheye. Kwa ko yagiye ntacyo yikanga, biri kuza kugora Arsenal kubona ibitego, kuko Arsenal Declan Rice aho ndo agakwiriye kubatwara imipira imbere, uhuza ibikorwa bibiri, kugarira no kwataka. Arimo arakora ibirometero byinshi agaruka mu kugufasha udefanda, bigahita bituma imibare y'abataka ba Arsenal yose yaraguye mu mazi. Birababaje ko Arsenal igeze ku munsi wa 27 ngenda garukira scores. Arsenal twaye igikombe cya champion, abarimo makipe mabi yatwaye Premier League. Ko dusubire inyuma turebe ikipe yatunguranye yitwa Leicester City. Leicester City yatwaye igikombe, Riyad Mahrez mu bitego 12 na assist nka 18. Yaratwaye boss. Dusubire inyuma urasanga Jamie Vardy mu top scorer. Icyo gihe niba taranabaye top scorer wa Premier League ahubwo Leicester igitwara. Ari hafi Harry Kane. Dusubire inyuma umwaka ushize Salah yarafite ibitego 29. Oya 47 yagize uruhare rw'ibitego 47, harimo 23 ibitego kuko yakurikiwe na Isaac 20 yana bitatu byaba ari bikene sinuza Brian Mbemo yatsinze Ven harande 23 ahubwo Salah 29 ahubwo reka ndebe neza Salah yagiye 29 Salah ni 29 assist 18 Isaac 20 Salah ni bitego 29 assist 18 rukaba urari rw'ibitego 47. Arsenal mediane yabo ari naro rufunguzo rw'imikinire yabo iratakaye. Reka nkwe nk'urugero, Zubimendi arahari, ntabwo ari gutanga 100% by'icyo nimero 6 wa Premier League yatanga, bituma mediane yabo abo babasosiyaho babaye babi. Reka nkwereka nk'abantu bamaze gukina nimero 10 ya Arsenal kuva no mwaka w'imikino watangira. Merino yarahakinnye, Odegaard, Everchese, Kai, Bukayo Saka 5. Uriya muntu ukina nimero 10 bamwita Nepo mu Cyongereza. Playmaker. Playmaker. Sobanura ayo magambo abiri. Playmaker bisobanuye iki Mbappe? Playmaker mu Kinyarwanda cyoroshye. Playmaker ni umukozi wo gutuma umukino ugenda uko abyifuza. Wari kuvuga inshingano. Ni umukozi w'umukino. Iyo udafite playmaker nta play ubufite. Playmaker. Nicyo bisobanura. Gukina umukino. None se ku ikipe nka Arsenal identity yayo kari guhererekanya umupira no kuwutembereza, ukaba ukoresheje aba playmaker 5.
muri june 27 umugano umupira ubwo uratembe. hari umunsi Merino yahakinnye Kai Bukayo Eberechi na Martin Odegaard batanu. Subira inyuma bivuze ko wa muntu utuma ikipe ikina nta kiri umwe. Subira inyuma ujye kwa Liverpool aho tuvuga ngo ibintu umwanya ntuhamye, jya kuri kabiri yabo. Curtis Jones, Jeremy Frimpong, Dominic Szoboszlai, Joe Gomez, who else? Conor Bradley, Jeremy Frimpong wamuvuze batanu nabo. Sara afite ibitego bingahe? Menya kiri nko muri bitanu. Kubera iki Sara ntabwo ari Sara ukuntu ameze, iyo nimero 2 ameze neza Sara bameze neza. Ubwo Sara ntarenga santere. Arsenal kimwe mu bintu biri kuyica, biri no kuyicira imikinire, nuko nimero 6 waje adatuma n'abaplaymaker baba beza n'aba nimero 8 nuko ari Declan. Ariko none dusubire dufate Declan wuyu mukoreshe mu mibare, fate Declan wiseso umujyana na Declan irasi umwaka ushize, ushaka gusanga bihabanye mu bitego nicyo yahaye equipe. Thomas Partey nibyaragiye gihe cyari kigeze nibimuvugaho niki, ariko imisimburize ya Cristiano Ronaldo kuri Thomas Partey bakoze byo gusimbuza gusa, ntabwo basimbuje umuntu wabonamo ubushobozi bwahasigarira Declan. Thomas Partey reka nk'urugero, niba yize Cristiano Ronaldo koko 100%, ndagukoresha ingero zifatika. Cristiano Ronaldo ntiyari kapiteni wa Brentford umwaka ushize. None se kuki ari Teta niba koko yarazanye Cristiano Ronaldo nk'umuntu yizera wanyawe, kuki atamukishije kuri match ya Brentford? Mubweye si Rusizi, si muri Rusizi, niba atari Nyamasheke bweye ni Nyamasheke. Umuntu wo mubweye, umuntu uri Nyamicucu muri Burera, umuntu uri ku mupaka wa Nemba mu Bugesera, n'umuntu uri ku Rusumo. Ahubwo bweye ni muri Rusizi. Bose barabizi ko Brentford ikinisha iki gusunikana imbaraga z'umubiri no kwirukanka. Zubimendi yaba preza kuri icyo kintu. None se kugiye gukina Brentford waguzeho Cristiano Ronaldo wari kapiteni w'ibyo bintu wabibarushaga, kuki udashobora kumubanza no mu kibuga kuri iyo game? Aho ngaho tactical analysis yawe nk'umutoza wagize ute waferinze, cyangwa nawe ukabizisha na kwijana ko yari systeme njyawura kawaraguze byo kugura ariko utahuzanye umuntu wanyawe. Aho ndimo ndavuga kuri Swat n'uburyo yikoreshamo ko Cristiano Ronaldo twese twarabibonye ko ikipe ya Arsenal ya misinzi imbaraga ntabwo yigeze reponda presa kuri ku mbaraga za Brentford. Erega niho bipfiriye kiza ko yaratsinze Brentford, yagakwiye kubifite courage zivuga ngo twasina na Wolves, kuko bayagabanyije cyitwa midomo y'abantu na comment, kuko Arsenal niyo kipe nzi kwisi ijya gukina ivuga ngo dutsinzwe baravuga ngo iki baradukoye na rwose baratwandikaho ibiki. Nicyo kintu itekereza, yarabeshye nta mutaramu yarabeshye witwa Declan Rice wavuze ngo ntabwo bavuga ngo ntabwo batekereza ku kintu ngo ku gikombe ngo nibyo bavuga ngo batagitwaye. Yarabeshye kuko biragaragarira amaso, ntushobora gusobanurira abantu ko ekipe iri ku gikombe irya iminota 3. Ese murabyuka ko Arsenal yari iminota 3 mu minota y'inyongera? Abo mwabonye ko yatamporeje yari iminota 3 yose, bamara gukura iyo minota 3 bakishira baro mu kibuga bagahita bayitsindamo igitego. Iminota yashize ntibarengeje nirageze ku minota 98 Arsenal hafi ni 9 kuri Arsenal. Arteta akomeje kugaragaza ko uko yakinaga asubiza inyuma akiri muri za Everton nabyo ari gutoza equipe, kuko Arsenal yabaye equipe ya back passes. Turagaruka he lo numero 10 iyo equipe ifite playmaker zimwe mu nshingano zarimo kudeblock umukino, kuba amenya ngo ndacenga ndatanga pasi Kasamarinyi ndagumana umupira dukura adversaire, reka nk'undi mu playmaker ambuka hakurya kwa Man City urebe ibyo Bernardo Silva aha Man City yari mu kibuga. Uzko Bernardo Silva nigiye aza gusaba umupira ku munyezamu, yego iyo aje gusaba umupira ku munyezamu equipe adversaire bigenda biti, wa wundi bahaye gufata Bernardo Silva mu nimero 6 ntava mu byimbo, none bigenda bitese ubwo Bernardo Silva uzacunge City akenshi nimwe mu equipe burya nubwo ikina possession, nimwe mu equipe itsinda ibitego byinshi by'ama counter attack.
mwaryoheye mwabasanzi wabo wabaza nka Fulham niyo kipe nabo itagigira ubwoba wo cyana Man City igendera rimwe pe. Ekipe yitwa Arsenal ibibazo bya playmaking biri mu bintu biri kwishyira ahangaha, hanyuma ikindi kitwa umutoza nawe udashaka kubonaho ikibazo kiri. Eberechieze match ya Crystal Palace yagoranya gutsinda igitego, match ya Tottenham atsinze hat-trick, match ya Man City uri mu rugo ewana isukari yazamutse atanga assist kuri Martinelli itanga inota, match ya Bayern yatanze assist nanone itanga amanota. Kukitu mukurikizaho kumwicaza imikino 10 adakandagira muri Premier League. Aho mu byukuri reka tugende turebane muri transfer Arsenal yakoze zo kuza kuramforce ikipe itaratwaye igikombe mu myaka inga ishize 5 ishize Arteta ari umutoza. Muri transfer yakoze ni ifite akamaro. Tugeza kuri seconda najyana na Victor Afazari Vito reka nkubwire ikintu kugira ngo ijana abandi iyo Kai aza ko ari muzima na Gabriel Jesus akaba ari muzima, izi sa Victor bari mu bencheri. Victor yakiye ko nta muntu uri muri ya mwanya, ariko kibazo araprova next Zubimendi yasanga Thomas Partey agaperforminga kuri Partey ari mu kibuga performinga Zubimendi bari kuri bench nabwo bajyanamo. Ambuka kuri Noni Madueke iyasanga Bukayo Saka abari kuri bench. Eberechieze ari kuri bench. Nese mu byukuri ugiye no kubyoroshya muri ubwo buryo Cristiano n'abari mu kibuga bose bari performinga no kubera imvune z'abandi yakuri ko ari kuri bench. None se mu byukuri Arteta yaguze ku isoko abakinnyi yari akeneye cyangwa barabamuguriye? Kuko na performance za Hinkapi na Christian Mosquera twazabonye mu mvune ya Saliba na Gabriel yego n'abakarafiori. Ikibazo mitambazo yo kumutoza umutoza ashaka yimenyereye kwikoreshereza akagurupe gatoya akinisha ibintu ashaka, imvune zikabimushoramo gukora rotation, ariko mu byukuri Arteta iyi swadi uko bigaragara iri kumurenga ubushobozi. Ngiye kubona n'ubwa mbere mbonye umuntu utanga amafaranga menshi ku isoko akagura abakinnyi atazi uko yakoresha. Twese turabizi ni ibintu byoroshye. Odegaard na Eze nukuvuga ngo Eze umenyere Premier League none muri Crystal Palace ni system ihangayika mwakinaga. Niba twagiye gukina n'ikipe iturusha uri nimero 10, niba tuyo gukina za Leeds United na za Bournemouth zikanyereza na za Man City ndashyiramo Odegaard, ariko cyangwa se Eberechieze kuri 11 twese turabizi ko yaba Leandro Trossard yasubiye inyuma, yagize imikino yo nk'itanu yakinye neza, amaze nk'imikino 5 akina nabi. Hari kuza Gabriel Martinelli ushaka kukuratira igitego nka kira kuri match ya Brentford, reka mashyire Eze ubwe ni ndabashyiramo muri babiri. Eze kuri 11 bagura Eze twese ni kwatekereza ko Eze azakina 11 nkuko yarasanzwe abikira muri Crystal Palace. Uko niki Samira avuga twaravugaga tuti Mikel Arteta ugize amahirwe yo kubagira abakinnyi babiri bashaka kugufasha kuyobora umukino kandi mu bice byose. Kuko niba ufite Captain Martin Odegaard by'amasiste si mwiza, ariko wareba nibyo mu buryo bwo gukinisha ekipe imipira akoraho mu kibuga ni myinshi, ashobora gufasha ekipe mu buryo bwo kwiregroupa cyane cyane bageze muri transition wenda offensive over kudefenda muri cyagiye bagiye gutangira kujya mu gice gisatira ukagira wa muntu ubasha kuba yagumana baro agatuma abakinnyi baba pose muri buri mwanya wenda n'umukinnyi bitewe n'ahari. Ariko ukagira n'umukinnyi nka Eberechieze ushobora kuba yagufasha ku ruhande byibuza akaba yegereye witwa Captain Martin Odegaard, kuko twarabonye ko n'umukinnyi ushobora kuba yabikina. Icya kabiri n'umukinnyi we afite umupira ku kirenge yawutanga hashaka. Ikindi ari clinique imbere y'izam kugutsindira hat-trick kuri match nka Tottenham Hotspur hari icyo byari bikweretse, kugutsindira igitego cyena na Crystal Palace yahozemo hari icyo byari bikweretse. Ntabwo imibare y'umukinnyi nk'uwo Mbappe ugenda uyitesha agaciro umumaze match 10 zose atabanza mu kibuga umwica gutyo. Kandi ubibona nkuko Samira bivuze imibare ya Trossard iba yari iri hejuru cyane, navuga ngo ni byibuza Trossard ihangane nako Eberechieze ihangane. Ntabwo Trossard ari umukinnyi wava mu kibuga kubera ko afite imibare byibuze iri hejuru. Wareba imibare ya Martinelli turabizi ni nayo mpamvu ikipe ya Arsenal kenshi abantu batindaga kukuvuga ngo ahizi yubaka hose izatekereze ku ruhande rwa nimero 11 ko abakinnyi Martinelli na Trossard n'abakinnyi baramuka. Turabibona bigeza aho ukeneye service zabo muri izi match ziri kurusho tugezaho tuvuga ngo bigeze muri za match zideside igikombe,
urabahinduranya buri munota kubera kubona ko ntawe uri kugira icyo aguha nk'igisubizo. Wimbwira ngo match ya Wigan yayiteye ni match ya Wigan nyine, ahushije igitego nka kira kuri Brentford, ntaheruka gukiringa match. No kugira ngo nabyirengagize neza, na cyagiye Martinelli tuvuga ngo match runaka ngo zo muri Champions League, ngo match ya Bayern, ngo match ya Liverpool, ukibuka yuko izo match zabereye ni match za izo match no kwa 10 dore cyo wirengagije. Unirengagije ko n'umuntu wamwasistingaga ari uwitwe Bereshez, kugira ngo abe mwiza no muri za match we waratira umuntu uri umutoza mu gihe ukunze kumushyira mu kibuga no wamugiraga mwizura cyangwa dropping. Reka nyengaruke kano kamwe Samira komoje ariko abantu banagaha agaciro, tuzagira n'igihe cyacyo kiremere kuko mfite akantu nakurikiranye sindarangiza kugakura mutwe information twuzuye. Uziko bazana Christian Terzi Norgard ntihaguzwe mbere yuko bazana Zubimendi. Nese Arteta yamuzanye imbere kubera iki? Zubiyaje nyuma ndabyibuka. Uyu mukinnyi Arteta igitekerezo cyari cyo, ariko gushyirwa mu ngiro kw'igitekerezo ntabwo byigeze bikorwa. Arteta yaravuze ati imbere yo kujya gutekereza umukinnyi nka nimero 6 wa Simbora Thomas Partey hanze y'Ubwongereza, mbere na mbere nkeneye umuntu ufite experience, uzi ibintu, uzi shampiyona y'Ubwongereza kandi utari muto muri byo. Atekereza Christian Terzi Norgard, kapiteni w'ikipe ya Brentford. Apari icyo Frank Thomas yamukoreshagaho, twarabibonaga twese ko ari umukinnyi mwiza utwaye Brentford. Buriya anafashaga ikindi kintu. Urabona iyi mikinire ya defense 3 ku ikipe ya Brentford ni no kuri Manchester United ni ubyibuka neza cyane ku mutoza Robin Amorim, twaravugaga ngo hari impamvu yakaga umukinnyi nka Carlos Baleba, hari impamvu yabonaga yuko Manuel Ugarte atamuha igisubizo, hari n'impamvu twabonaga yuko Casemiro muri ibyo bintu byamugora. Usabwa umukinnyi ufite condition physique ziri hejuru, umukinnyi ufite level yo kudefanda iri hejuru. Kubera iki? Muri cyagiye mugiye gusa nkaho mu defender, hari igihe usanga hari nk'umukinnyi mu fullback wataye umwanya, bigatuma ya defense aturitatana mba. Uzosigara mu ukenera, uhita ukenera nimero 6 ufite iyo mentality yo kudefanda, uhita droppinga muri box nako muri defense centrale akajya gufasha equipe yawe kudefanda. Uziko hari akantu nabonye bureka ndaza kwabereka, ndashaka kukuramo ama information yuzuye. No mutaramu yikoreye akantu k'inkuru cyane cyane asesengura Arsenal kuri match ya Wigan ndetse n'izindi match nk'iya Brentford. Aravuga ngo uwitwa Christian Terzi Norgard yerekanye ko nimero 6 wa Arsenal yakabaye ahagarara mu buryo bw'imikinire yayo. Wumvisha ko kantu ubwo Samira koze hasi cyangwa anyibutsibuye ni nacyo ngiye gusobanura. Urabona Arsenal kenshi ikipe kubera ko ekipe iryoherwa n'umupira, usanga Declan yamaze gusohoka muri ya zone z'abamirere kiperateri yamaze kujya imbere. None yamaze kujya imbere biravuga ngo uzasanga n'uwitwa Martin Zubimendi rimwe na rimwe bituma agira indiscipline mu mikinire, kenshi ugasanga nawe zone yayivuyemo. Uzikibikwereka Arsenal kuri match nini zose Zubimendi aba muto. Reba n'ibitego amaze imisatsi. Sami urakibuka icyo kintu? Match ya Man United nawe match nini zose ikimaze kuranga Arteta Zubimendi ahita aba muto. Uzi impamvu? Uko wakora ayo makosa kuri Wolverhampton Wanderers, ntabwo yakora kuri Pep Guardiola, ntabwo yakora kuri Pep, uzayakora kuri Manchester United. Karike yamaze kugarura nono bwa buringanire mu buryo bw'imikinire, ntuzayakora kuri Chelsea nubwo yabona ruje, ariko barakuvuga ngo bafite Caicedo, bafite Enzo, bakagira n'amahirwe bakagiramo n'abandi bakinnyi nka Cole Palmer. Iyo ukoze ya erreur ya espace vide kagaragara, deje icyo Zubimendi akora usanga yisanga yari yataye umwanya aje kurwana no kugira ngo abikosore. Aretar yakoreye ikosa rimwe rishobora kuvamo igitego, twarabonye kuri match ya Manchester United, cyangwa akabiboneramo makarito. Nicyo kintu ro Arteta ngiye mugaya kuri iki kintu Samiri abaye nk'uterura ko Terzi Norgard ari umukinnyi hari kugira ngo yunganire cyangwa se anafashe witwa Zubimendi cyane cyane no kumenyera iyo Premier League. Zubimendi ko ashimye ko ari ukina match za Wigan gusa, ubwo Zubimendi yagira ikibazo Arteta ntiyanda akorera amakosa akazana witwa Declan. Uziko nayibonye ko hari jya kuramo Zubimendi akagarura Declan gukina uriya mwanya, ugasanga none ugiye gukora ikosa Declan wakwerekaga kwiyozo box to box ugiye kumurindisha iriya zone ya nimero 6. Iyo nere dore ikindi kintu kimwe nibajije,
Mikel Arteta nibyo Victor Gyökeres rwose imibare iragayitse cyane cyane ejo kuri match yakoze imipira 2 yonyine muri boxing y'ikipe ya Wolves unashyizemo indi 2 n'ubundi Gabriel Jesus nawe yinjiye yakoze ku mipira 2 yonyine muri box ya Wolves. Bararushwa n'umusore Bueno Santiago gukora ku mipira myinshi ari muri boxing ya Arsenal kuruta uko abataka babiri uteranyije inshuro imipira bakoze. Poor performance. Biragaruka kuri bya bintu by'ibirong pass twavugaga n'imikinire, ariko Sami wenda tuzagira igihe Mbappe rimwe uzagatego wenda tugeze no muri Samo ntacyo bitwaye. Ejo numvisha ashaka ngo Pio Esposito umusore ikipe ya Inter umara ntabwo amashaka ntazageza Inter reka nkubaza Inter ikiniki agazageza ikinaje direct Inter je direct umupira imbaraga kenshi si systeme nk'iyo mutaramu yakinagamo Victor Gyökeres uzi barabataka icyo baba bakeneye niyo mpamvu baba beza muri la systeme nama espace bro wimye Gyökeres espace Gyökeres cyifuzo cye yakabari wa musore iyo yinjiye muri zone za ba Martinelli bahita bakora switch deja ari nigiye mu mugitegereje baro kwisoko ibaganaho mu gice gisatira deja mwamaze kumvikana akaba ari konsigne wamaze kubitoza abakinnyi ba Martinelli cyangwa Trossard akaba bizi ko mu gihe Gyökeres yahakiye umupira kubera ko yamaze kuvisiona ikibuga yamaze kubona nahakira umupira uburyo ashoka yinjira izamu arebana n'izamu we muhereza umwanya uramuforsa kuba mu bintu byawe kandi noneho naho wanga kwajya kwihengeka kugira ngo abashe kwaturuka yagukorera igitego abahariyo ntabatangira umusaruro urakoze cyane nakantu narinyujijemo kugira ngo mvuryo Mikel Arteta nyine abakiri muto ku cyo Samira avuze swadi yakubanye nini biragaragara ubwabyo byagucanze mu mutwe biragaragara ko ubwoba bwabaye bwinshi uzigikurikiraho none abakinnyi kenshi iyo bageze muri iyo situation uri umutoza muto udashobora kubagarura batangira kukwibazaho bose bakwibazaho nimwe twabonye kuri Xabi Alonso izuba bategereza ko ari Pep Guardiola baramuganira batekereza ko Pep Guardiola biragenda bitse mu rusange